Your Romans chapter number 9, because the intention was for me to bring the language that was used, because if you check it in the face value, most of the verse in face value conclude. Especially you must be very careful when you read the epistle in Enock, because Enock is addressing a certain thing. That person, and you check the background, if in Romans chapter number 9, the examples that Paul had to use in order to demonstrate and to paint the picture Yama kingdom, what may be example that they understand based on what they've said, because their issue, they were using a man that lived before, who Abraham, and saying through him, then they are connected to the covenant. So he had to use those examples in order to differentiate here. But in language that he had to use, he had to be allegorical. So if you are not going to be careful in only give an example uma njoba kade kunenkonzo last week abomamia bephake nabo sisifezeka nabo mamslepe bephake ukudla okuningi thina ngesizulu gogo esithi intaba uphaka intaba umphakela intaba, but ngempela ngangena intaba kulendlu cha then kumele mangiyibhale phansi ke kuleyo nto leyo wena bese uyayithatha uyishumayela uthi mamslepe waphaka intaba ngela ngeliso. So you need to be very careful, because in language engisebenzisile into abayi-understandayo abantu kakhulu sibe Natal yasebenzisa intaba kunentaba Natal. So ayikho into edlule indunduma noma intaba. So i-example yento eningi ngokudlulele then kumele sisebenzise into abantu abayi-understandayo. So yinto uPaul akayenza makabhalela lento ibandla laseRoma, specifically dealing with the issue yamaJuda. But today ngifuna ukuqala kuJesu, because kune verse sole elisazonitribula uma ningabhekanga elisazonitribula elikhulunywa uJesu. John chapter number 6 verse 44. So John chapter number 6 verse number 44. Akakho ongeza kimi uma ubaba ongithumileyo engamdonsi. Asithi akakho ongeza kimi? Akakho ongeza kimi uma ubaba ongithumileyo engamdonsi. Then after comment emva kwekhoma uthini? Mina ke ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela. So let verse lingos. No one can come to me unless the Father who sent me draws them. So uyazwa ukuthi akekho ngeza kimi unless ubani enjani engamdonsi. We'll find more verses like this. Akekho za kimi uma ubaba ongithumeleyo ongamdonsi. Ake siphoze ke bese siya breathe. So nangu umuntu uyeza kweso ukuthi insindiso eyabantu akusiya abantu bonke. Abantu abazosindisa uNkulunkulu usebakulelo ubakhethile. La kunabantu abangeke bazibasindisa noma ngabashumayeza kanjani, because they were predestined ukuthi yibo abazosindiswa. Then athi nangu uJesu umsindisi uthi akakho ongeza kimi uma ubaba ongithumeleyo njani. Uthi ke laba abadonswa ubaba uthi ngiyokwenzani, ngiyomvusa futhi funda nosuku. Mina ke ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela. Uthi ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela. So then when they painted that picture ukuthi bathi iBhayibheli lithi akekho uJesu uqobo, basho njalo uJesu uqobo uthi akekho oyoza kuye uma engalilena uNkulunkulu engamkhethanga. Therefore this means abeza kuJesu ilaba sebenjani ababevele lento selena ababevele benjani bekhethiwe. So laba bayinoma ngabashumayeza, in other words they are simply saying is salvation limited, but is salvation gogo inomkhawulo, but insindisi inomkhawulo, but insindisi inomkhawulo kulabo bantu kuphela abakhethiwe. But abanye noma ngabashumayeza. Then ngibuza umbuzo nje simple ukuthi ke uma bengizothi sisifezeka insindisi nomkhawulo, yipi proof enginayo ukuthi wena ngomunye wabantu abakhethiweyo? Uma ngizothi awusindiswa, because into abayilwisayo bathi lento shiwa yizo, bathi bona ayikho lento ukuthi masishumayela abantu bazokholwa ngelento like we always say ukuthi kulento kumele siyesizwe zonke siyokwenza abafundi. So uma siyokwenza abafundi, then bona bathi abantu
abakholwayo nabazokholwa nababona umbuso kaSilelo wezulu yilabo abanjani abakhethiweyo. And leli verse lona lisetshenziswayo ukuthi akekho oza kimi uma ubaba ongithumileyo enganjani engamdonsi. So in other words bathi uNkulunkulu sovereign. That is true. God is sovereign. Say God is sovereign. So bathi uNkulunkulu ulento ukwazi ukwenza konke umnene wamandla wonke. Then bathi ke baplantele engqondo ke baplantele engqondweni yakho ukuthi uyabona ukuthi entice wamnandi kanjani, so that uzobelieve ukuthi ngempela futhi uNkulunkulu olento futhi le ngempela abanye abantu ngeke bazibasindiswe. Then another thing, they remove responsibility kubantu ukuthi kumele kube uwe onjani owenzani osindiswe lento kumele uvume ngomlomo ukholwe ubani uJesu ukuthi usindiswe. In other words, then they are simply saying what we are doing is futile. But those people are also believers. They are preaching. So masibeka itende lapha, what are we doing? We are saying abantu mabeze kuChrist. Then we need to check again, because kuyingozi namhlanje uzobona ukuthi mangihlale ngibanga umsindo ukuthi uma uthatha yabona ukuthi ulento John chapter number 6 awufundanga wonke, then ungama kanjani kulento? Because uJesu usho akekho uza kimi uma ubaba ongithumileyo enganjani engamdonsanga. Uphikisana kanjani nezo kusho uJesu? So do you understand ukuthi the importance say context? So do you understand ukuthi i-context ibaluleke kanjani bazalwana? You understand ukuthi context ibaluleke kanjani? Because nakhona uma mama umsindo ungayifundanga incwadi kaJohn yonke uzoba ne-problem. And i-problem yakhe izoba nkulu because uzoba stuck kule verse. And thirdly, we need to reach a stage whereby we are trusting the scripture more than people's theological view, because izwi gogo lingaphezulu kwemizwa yami nemicabango yami. Izinto kumele sibheke kakhulu ezwini, because kunolo buhlakani lobu obuyingozi, lobu obutshalwa isitha engqondweni zabantu. And isitha sitshala lobo buhlakani engqondweni yomuntu omthemba kakhulu kwelona kuza kwezizwe. Yabona mawuzokhuluma solo nomuntu omaziyo ukuthi vele lo muntu uphiwe, akekho umuntu oyingozi njengoteacher. Akekho umuntu oyingozi if bengajika ngibe umdukisi benongibamba after 15 years. Akekho umuntu oyingozi njengoteacher, because uhamba kancane point A1 wenza sure ukuthi nifika nonke kulelo chashaza lelakalibekile. So banendlela ke yokuyiqhakha lento go free. By unpack ningakhathazeki bazalwane, mfuna kule foundation we will sit kulento until si understand, and then sizokwenza ama prelude kuyona, sizokwenza ama revision Bible studies kuyona, because angikwazi ukuthi mayihlele kangaka izinamse ngishumele kwamanye amabandla yamukeleka kangaka bese ngingayichazi endlini. So funda futhi nozuku John chapter number 6 verse 44. Akakho ongeza kimi uma ubaba ongithumileyo engamdonsi. Mina ke ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela. So uresponda kanjani kahle khona? Dongaphendula. Kunzima ukuthi uresponde, but i-answer ikhona. uJesu lana is he talking about one, uJesu ukhuluma nobani la? Remember the preceding verses mamanduku uJesu hamba ngaphezu kwamanzi. After that uJesu usibiza ngelento ufida inkulungwane zabantu. After that uJesu bayamlandela. After that uJesu mayebachazela usibiza ukuthi yena uyisinkwa sokuphila. Then besibiza ngosinkwa sokuphila bacasuka. Then bambuza imibuzo. Then ukuze ba-understand ke ukuthi ukuze lento understand ke mabitsasuka batsasuka bamlimit ukuthi lona uyindodana kalento ka Josepha nolendo no Mary. Then in other words they are just reducing him ukuthi akakwazi ukuthi uyisimba, because uJesu uthi uyisimba sokuphila. And in other words we have explained ukuthi umuntu ofuna ukuphila okuphakade you need to eat this bread. So bona they have a problem mamia nalokho ukuthi how can this man call himself the bread of life that he has been to heaven? Engazenza kanjani uNkulunkulu, because indodana kaSilepele noma uSilepele. So kungeza kanjani ukuthi izibize ngelento ngoNkulunkulu? Then uyaqala uyabe explain number 1 ukuthi akekho oyoza ke. In other words he's dealing with the relationship between him and God.
ukuthi you need to understand ukuthi nina akekho yoza kimi uma ubabe njani engamdonsi but akasho ukuthi lokho ku limited nina ke relaxani ke nilinda ubaba ukuthi anibambe anidonsi kunama verse kayifiwe ngifuna siwabheke mamandulo akhona la before si checka ile incwadi ka John at large nje because sifunde ngo John chapter number 10 uJohn chapter number 10 uJesu uthi uyini we good shepherd and usibiza ngani ngesango futhi lani lokungena so did he limit anything to anyone no but uyisango lani lokungena this means umuntu ofuna ukusindisa ungena ngobani ungena ngoJesu so funda nozuko ku qhubeka yenze ulento 45 yeah ulotshiwe kuba prophethi ukuthi bonke bayakuba ngabafundiswe nguNkulunkulu yes yilowo nalowo ozwile kubaba wafunda uyeza kimi so ukhotha from the Old Testament uJesu and it is very important to understand ukuthi once we khotha lapho to understand what was happening kwi Old Testament but we are still building a foundation so qhubeka nozo akusikho ukuthi ukhona oke wambona ubaba kuphela ovela kuNkulunkulu yes uyena ombonile ubaba ngiqinisile ngithi kini okholwayo unokuphila okuphakade sengiqinisile ngithi kini okholwayo unokuphila okuphakade so number 1 ngicela uhighlight eBhayibhelini lapha uJesu limited to anyone here uthi umuntu onjani onokuphila okuphakade okholwayo njani should ukuphila okuphakade kutholakala ngani ngokuthi umuntu kumele enzeni akholwe okay asiqhubekeni ke qhubeka noZulu verse 48 mina ngiyisinkwa sokuphila yeah okhokho benu badla imana ehlane bafa okhokho benu badla imana ehlane bafa so isinkwa representa ini umzimba ngithi so now he's bringing something that they understand because they know in the history that ehlane kwaphelela ehlane makwa nendlala kwehla ini imane but uthi yena uyisinkwa sokuphila imane was there any dispute bevela kuNkulunkulu no imane was from God but uthi yena uyisinkwa sokuphila but ke uthi leso ke uthi okhokho benu badla isinkwa because bebezothi wena isinkwa kanjani sokuphila because isinkwa sokuphila thina sasibona sehle ezulwini wena umuntu nje intwana kaJosepha but uthi mina ngisinkwa sokuphila okhokho benu badla imane ehlane bafa so uthi naleso sinkwa abasithole ehlane zange sabasustain so kunesinkwa esishodayo in other words lesinkwa abasithole ehlane senzani sisone sabanceda ukuthi baphile sasi representa ini leso sinkwa leso it was pointing into my body besikhombisa ini emzimbeni wami so mina ngisinkwa sokuphila okhokho benu badla imane ehlane bafa yes lesi siyisinkwa esehla ezulwini ukuba so now ukhuluma ngaye ukuthi lesi siyisinkwa esehla ezulwini sehlelana lesinkwa ezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi so ubani okumele adle la ngitshela umuntu is there any muntu separate is there any other definition of umuntu that is separated from umuntu ikhona incazelo yomuntu ehlukaniswe kumuntu makuthiwa umuntu nje bese kuthiwa uJesu wengakhulumi ngabanye abantu wekhuluma ngalaba makuthiwa umuntu angithi covers all of us angithi so uthi mina ngisinkwa sokuphila angithi uthi lesinkwa lesivela kuphi ezulwini funda futhi noZulu lesi siyisinkwa esehla ezulwini ukuba umuntu adle kuso so ukuveza inhloso manje isilelo sabanikeza ile isibonelo ukuthi njoba lesinkwa sehla ezulwini sehlele into enye nje ukuthi umuntu enjeni odla adle kuso angafi so in other words umuntu ofuna ukungafi because okhokho benu badla imane mandulo but benzani bafa but lesi ke esizayo umuntu ozodla kuso angeke ezenzeni afe because uJesu now uzopresenta indaba yokuphila okuphakade yes nozuko continue mina ngisinkwa esiphilayo esehla ezulwini yes uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade futhi ke isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami ibambe kancane I am the living bread which came down from heaven if any man let's say if any man eat of this bread he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh. So here ngithi ukhuluma ngokulengiswa kwakhe esiphambanweni. The bread that I will give is my flesh
ngizoyinikeza inyama engizonikela lesinko engizonikela ngaso yini umzimba wami. So nginikela kanjani ngale sinko ngokuthi silengiswe kuphi esiphambanweni. Okay, kwenzakalani ke? 52. Noqedela. Yes. Mina ngisinkwa esiphilayo esehla ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade. Yes. Futhi ke isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Yini izwe? Izwe is the world angithi. Izwe goga kusiwa amaZulu kuphela. Izwe akusiwa amaXhosa kuphela. Izwe akusiwa amaJuda kuphela, akusiwa amaGreek kuphela. Izwe is not a group but Izwe is the world angithi. Futhi yonke into na wonke umuntu ophila kuyo. Then la kufuna khona unozuko uthi ke and the bread that I will give is my flesh which I will give for the life of the world. Kushuthi ukuphila kwani kwezwe. So lesinko kushuthi asikho limited solely to a certain group, asikho limited to certain people but lesinko sikuphila kwani kwezwe. So izwe kunegama elithi cosmos, ungathi nakhuluma ngichaza nje izwe elithi cosmos. So izwe, when you talk about cosmos, so you are talking about umhlaba wonke, you are talking about izwe lonke nakho konke okukuwo. Let's come back a bit asibiyele kancane. uJesu mayizonikela izwe ukuthi lisindiswe unlento ilwane zedinga insindiso. Isono sivele ngani? uAdam ngithi. Then ukuphila kuphakade kuvela ngobani? So asibiyele emuva sireverse ke bazalwane mamandulo. uAdam waye iluphu uhlanga. And uAdam mayezalwa, what was the pattern uNkulunkulu akayisethayo ukuthi uthini sithini isibusiso akamnikeza sona uthi zalanani nenzeni? Nigcwalise ini iJerusalem? No. Nigcwalise iJudea? No. Nigcwalise ini? Futhi from Adam bekumele kugcwale ini? Cosmos. Kumele kugcwale ini? Umhlaba. Kumele kugcwale ini? The world angithi. Then isono umuntu wakade kumele kuzalwane through yena kwande kugcwalise the world wenzeni? Wenze isono ngithi. So wonke umuntu emhlabeni uvele kule, then kuvele ngobani? That is why noma ungonanga kuthiwa sisalele kwini? Akushiyo ukuthi le group izalelwe esoneni, kushuthi ake sithi uAdam akonanga, kushuthi abantu babe njani? Babe ngeke babe naso ini? Why then sifuna ukuhlukanisa ke uma sekunesono sekunensindiso? Because uNkulunkulu uthi mabazalane bande then basubdue ini the earth izwe lonke. So kuvele ngaye ngoba nesono. Then nangu uJesu as a provision uNkulunkulu akamlethile ukuthi azosindisa. Then uzosindisa umhlaba wonke. This means emhlabeni umuntu odinga uJesu kumele enze njani? Umuntu odinga usindisa kumele lenda athole bani? uJesu. Yes. So uqedela ku 52. Base bephikisana bodwa abaJuda bethi lo angasinika kanjani inyama yakhe sidle na? Khona uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, uma ningayidli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo aninakuphila phakathi kwenu. Ibambe lapho nozuko. If you know the devil is a liar. If these people they wanted to be literal, do they drink the blood? Do they eat the body of Jesus literally? So why do we, when it suits us, we want to take one portion and make it literal? Because each and everything, uJesu akayisho is trying to explain and enter a relationship, so that we also understand that He's the bread that is coming from heaven, but it began somewhere. Let's continue nozuko. Odla inyama yami aphuze igama. Not ukuthi asebedle laba uNkulunkulu akabenza ukuthi yiba bazodla inyama yami. Alisho njalo iBhayibheli angithi bazalwane. But lithi whosoever, let's say whosoever. Lithi whoso eateth my flesh and drinketh my blood had eternal life, and I will raise him up at the last day. So do you understand now? Angithi lapha yana kuthiwa laba uNkulunkulu abaletha kimi ibone ngiyokwenzani engiyobavusa ngomhla kuphela. Nana is saying then whosoever eateth my flesh and drinketh my blood had eternal life, and I will raise him up at the last day. Funda nozu 54. Odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade. Shuthi wonke umuntu qedela mina ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela. Shuthi wonke umuntu odla inyama yakhe aphuze igazi lakhe unjani? Unokuphila okuphakade. Then uJesu uyokwenzani? Uyomvusa. Then kutholakala kanjani ukuphila okuphakade?
Ngokwamukela ubani? So inyama yakhe sihlala phansi masifika la siqale sithi angithi inyama yakhe yenzeni? Ihlatshile angithi inyama yakhe yenzeni yale ngesiphambanweni. Then igazi lakhe lenzani? La chitheka. Remember la ukuthi i-importance yokuthi athi odla inyama yami negazi lami. Example akayenzile kutheni kuqala before pretext uthe okhokho benu badla ini? So that's the importance of ukudla, but he was not literally who is sitting down and eating my flesh and eating my blood, because he need to now give a difference between these two eating, that they literally ate the manna ehlane, imana that was pointing to me, but umzimba wami wale ngesiphambanweni which represent the blood, the bread, and igazi lami laphuma lachitheka which represent the blood that you need to drink. So you're not literally drinking it, but ilendo ngokuhlatshwa kwakhe. This means ngoJesu ukwamukela uJesu wenze njani uba nokuphila okuphakathi. So let's continue and lay foundation. Then now we are clear that Jesus is not saying on verse 44. So another thing that I'm check and also, did we change the chapter here? No. But whosoever ukhona in the very same chapter, but why do we have to just deal with 6 verse 44 only? That suits someone's explanation, so that abantu bazovalelwe ekhoneni kuthiwa kunabantu abangeke baze basindiswe. So that is why akumelanga uvele uphendule from the spot and uconcede. If you're not sure on any discussion or any debate, it is not wrong to tell a person that I'm coming back. Just nginikeze isikhathi ngizobuya. Don't be emotional. Yes. Don't be emotional. Tell a person that good, because kunezinto esidinga ukufundiswa. Kunomuntu othatha ivesi but alithathe outline ngaphandle kwe-context kanti lento ifuna ukuchazwa. Then kube ngathi uthi wena uhlulekile ukuchaza because igijimela fast ukuye TV because ufuna ukuprove ipoint. Kube ngathi uhlulekile ukuchaza kanti into idinga isikhathi. If bengangithatha ukuthi no 5 minutes ngichaza Romans chapter number 9, ngeke ngithale phambi, ngeke ngenze ngikwazi kule ngeke ngiye lapho, because kunezinto khona la kumele ngiqale khona, kumele ngithathe step by step. Njengala uzozwa masiyisonga ukuthi izobe sey right kanjani, but kunamakhona wonke kumele athathwe, because there is no loose verse in the Bible. Alikho iverse elilengayo. Lonke iverse livela somewhere, kumele lincikiswe kwelinye livumelane nelinye ukuze likwazi ukuthi ke indaba noma isifundiso sipheleliswe. But makuza kwinsindiso into ebaluleke kakhulu kumele siqaphele. So siyathola ke la ukuthi uJesu ku verse 44 akakazi uJesu athi kunabantu abangeke bazibasindiswe. Then asiyeni evesini lelento evesini elilandelene ku chapter asibuyeleni back ku John. Let's say the book of John. Here we John chapter number 3 verse 14 no. Chapter 6 is the book of who? John. Who is talking there? Ask members. Chapter 6 ubolele incwadi kabani? John. Ubani okhulumayo? Chapter 3 incwadi kabani? Ubani okhulumayo? So can Jesus contradict himself? Never. No. Let a man be a liar, but God be God. Thank you, Nozo. So as better God, naku ke sebagijimene verse. John chapter number 6 verse 44. Then let's look at John chapter number 3 verse 14. Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa. Ibambe lapho. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. I want you to come back and pause. Let's go. This is this is Numbers chapter number 21. Yeah, you remember abantwana bakwa-Israyeli balendo bakhononda kuNkulunkulu nakuMoses angithi. After bekhonondile kuMoses nakuNkulunkulu, then uNkulunkulu wadedela ilento inyoka ukuthi zenzeni esino poison ukuthi zibalume. Then lezo nyoka masiqeda ukubaluma bebenzana ngithi bebefa abazalwane. Then maqeda bayaya babuyela kuMoses ukuthi siyacela siyafa siyaphela siyacela usikhulumele noNkulunkulu because siyafa. Ukuthi like in other words they repented. Then uMoses wabakhulumela noNkulunkulu, but uNkulunkulu sole naye uJesu uthatha uNicodemus la umbuyisela back mamsindo ukuthi ke indlela yensindiso inje kusiNicodemus ngafuna into e1 ukuthi umuntu uzalwa kanjani kabusha. So uJesu uyamexplainela la ukuthi wena ngithi umkhulu kubaJuda eJerusalem umkhulu umfundisi omkhulu. So uthi ayithi ngisebenzisa ilanguage oyaziyo. Uthi kanjalo njengalokhu uMoses ayiphakamisa induku ehlanu, kanjalo indodana yomuntu injani yomela kwenzani ukuphakanyiswa.
then ke asirelatheni ke lokho because uJesu bengeke aze ayithathe lento kwi-Old Testament kuNumbers 21 azoyifaka la kuNicodemus kuJohn chapter number 3 uma bengena sidingo izolo sami namhlanje simnandi gogo simnandi ne Ngiyakuzwa baba. amen sishaya nabo gogo izandla ubengeke aze akwazi bese kunogcoko lwesizulu namhlanje ubengeke aze akwazi ukuthi uJesu bengeke athathe iverse elikunumeri 21 alilethe la uma belengena sidingo libaluleke ngani ke leli verse nozuko libaluleke ngokuthi uNkulunkulu maye made uMoses akhe ilento induku yethusa ngithi the brazen snake ngithi induku yethusa ngesizulu angithi uthe ayihenga ngithi uthenzeni ayihenga ngithi uJesu umzimba wakhe wenziweni so uthi ke njengalokhu uMoses ayiphakamisa induku ehlanu akasho ukuthi uMoses wemisa induku eyiphakamise so urelate kulokho kulento kuthena ayibeke kulento ayibeke lento ayihenge so kwenzakalani ke uNkulunkulu Godfrey did not say now since sekunalenduku sekunale nyoka yethusi then inyoka ngeke zisanluka did he say that did he say that bazalwane akazange kusho lo and akashongo futhi ukuthi ke uma zikulumile angeke usafa and akasusanga inyoka so ngokuza kaJesu uNkulunkulu ususile isona ezweni ukususile ukuthi umuntu ongalento ongakholwa uJesu uye lento akazuba nokuphila okuphakathi so then kwenzakalani ke but uthi lento uMoses uNkulunkulu umnikeza uMoses instruction ukuthi olunye inyoka nepoison kumele enzeni abheke ini akasho ukuthi foster command the Israelites no that is not what God said but he said tell them to make in ubenze ini decision ukuthi olunye inyoka kumele enzeni uma ebheke inyoka yokwenzani akusi uNkulunkulu wathi umuntu belunye inyoka esesonto intamo yakhe wayiphendula wambhekisa ini so kwakuyisinqumo sikabani ukuthi enzeni bika umuntu ofuna ukuphila ekulunyweni inolento kulento emlumile kumele abheke ini so you just when the example umbonisa ukuthi insindi singena kanjani because ingqondo kaNicodemus la ngemuva Nicodemus bekumjuda ke ubeka Israel ingqondo yakho ukuthi amaIsrael tawadinga ukusindiswa you will understand more when I deal with Romans chapter number 9 ingqondweni yakho ukuthi uma umIsrael awudinga ukusindiswa ngenxa kaGenesis chapter number 12 ilento yecovenant kaNkulunkulu noAbraham ngenxa kaGenesis chapter number 22 ngenxa not Genesis chapter number 22 ngenxa lento yecovenant between uNkulunkulu noAbraham so it is very important to understand why asebenzisa inyoka la because izosiza lento noma sifika ku Romans chapter number 9 understand ukuthi the significance of the passage because you don't just jump the passage ukuthi this one is obscure what is an obscurity uma gogo kune verse obona ukuthi angikhona ukulichaza le kusuke kunelinye verse elichaza lelo and kusuke kumele uqale ekuqaleni understand ukuthi kukhulunywa ngani ukuthi sifinyelele la and again once kwasetshenziswa soli kwacashunwa kwelinye iverse leKuTestament elidala kumele ubuyele kwiTestament elidala uyo understand ukuthi kuthiwani so uJesu uveza ukuthi insindiso akusiyo into entsha it just that yavezwa koyihlomkhulu ivezwa ngelento ehlane uma belunywa inyoka but yayibonisa ukuthi insindiso ukugcwaliseka kwensindiso kuyokwenziwa kanjani bese ngifikile then ulento mabebheka bebenzani bebesinda ngithi but ubani atebheka wofuna ukuphila yesitshela uma kusilebizana okade ebheka wofuna ini so you understand the relevance kancane I think manje mawuyikhethe you understand asikafika uJesu uzoyicacisa la qhubeka noZulu verse 15 yes ukuba yilowo nalowo ukuba lowo nalowo buyela futhi verse 14 njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo njengalokho ngithi so mangithi njengalokho lespeaker sikhala kanjalo nalesa kumele sikhale this means mangiqhubeka ngithi ukuze then i-comparison is between these two speakers ngithi so njengalokho uMoses ayiphakamisa induku ehlane kanjalo indodana yomuntu izomele ibe njani imelwe ukuphakanyiswa why njengalokho ngithi uMoses waphakanyiswa nendodana yomuntu imelwe yini ukuze ukuba yilowo nalowo kusho ukuthi ehlane kwakuyiloyo naloyo ngithi yes ukuze iloyo naloyo okholwa yini bamba lapho ubani okumele akholwe iloyo whosoever let's say whosoever so uJesu uthi example isibonelo
Nicodemus buyela encwadini kwiTorah kumthetho kaMoses 5 books of Moses uyobheka ukuthi kwenzakaleni kwincwadi yeNumbers kwincwadi lento kaNumeri njengalokhu uMoses wayephakamisa induku ebehlane kanjani indodana nomuntu futhi indodana nomuntu izophakanyiswa kanjani njengalokhu uMoses aphakamisa inyoka ehlane ukuze iloyo naloyo okholwa yiyo funda futhi njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane yes kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade suthi ubani nothi labo akasho uJesu uthi ukuze labo uNkulunkulu akabakhethileyo babe nokuphila okuphakade. Another thing is that what iyiphi into esingayithatha ubufakazi singabuthatha sibeke gogo sithi benzeni laba engamelanga basindiswe kangaka uNkulunkulu bazondeni kangaka if we were to agree on that. Kungaba yini uNkulunkulu azonde engazonda kanjani abantu kangaka ukuthi athi nje nina nginikhetha ukuthi niyesibogweni nina ukuthi niyafuna ukusindiswa noma nisindiswa ayifuni mina leyo nina niyakuphi esibogweni yimi enginiyisa esibogweni isikhoko uNkulunkulu besikhandela abantu bakhandela ukuphila so then uJesu uzochaza ukuthi ke naye example uMoses waphakamisa induku ehlane ngifuna nje ukuhlala la noma singavala la le ndaba sehlane uMoses waphakamisa induku ehlane kanjalo nendodana nomuntu injani izo ukuze iloyo nalo so wena usiloyo naloyo ukuze iloyo naloyo owenzani shuthi kahle usinda kanjani abe njani abe nokuphila okuphakade ngithi ukuphila okuphakade kumele ukuze loyo naloyo abheke bani lo phakanyisiwe ubani ophakanyisiwe ehlane babe sindiswa ukuthi babheke yini thina siphilisa ukuthi sibheke bani. That is why the writer of Hebrews is saying in Hebrews chapter number 12, look unto Christ is the author and the finisher of your faith. Is why the nali ngene verse elithanda njengomalele lisithatha ngalokunikela namhlanje ke silisebenziseke endaweni yalo ake solufake la libhilonga khona le verse lisho lokhu ke bazalwane ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka bamba lapho uNkulunkulu uthande ini asisonke sonke bazalwane uNkulunkulu uthande ini yini izwe into ekhethiwe seceleni uNkulunkulu uthande ini shuthi bethandizwe uthande another thing mamslebe masihambisa ivangeli ngithi sithi uNkulunkulu uyamlebela uthanda bonke abantu just unenkinga nani nesono so why singayivezi le ukuthi kungenzeka kuwo omunye nawo abantu abangaphila into angabathandi uyabona ukuthi insambatheka gogo umchilo wesidwaba kusho njalo ngesizulu into engachazeki inxakanxaka into ngeke uzuyichaze because abantu bazama ukukhulumisa iBhayibheli balishiso into engalisho. They are trying to impose the meaning that does not exist and use the scripture to support that, and that is wrong. So ngoba uNkulunkulu waluthandizwe kangaka wenzeni methandizwe khumbula there's a pretext njengalokho uMoses ayiphakamisa induku ehlane kanjalo indodana yomuntu izokuphakanyiswa ukuze laba abakholwa yiyo babe nani nokuphila okuphakade then iyachaza ke nje ngoba uNkulunkulu wathandizwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ubani indodana yakhe ezelwe yodwa so nangu uNkulunkulu uthandizwe uNkulunkulu methandizwe wenzani then uyanikela ngendodana yakhe ezelwe indodana yakhe ezelwe yodwa kokumafili kinikelelwa ngithi ngenxa uNkulunkulu uthande ini elikabani izwe then uNkulunkulu wenzeni ulithandile then wenzani unikela ngendodana yakhe njani unikelela ini indodana yakhe ezelwe yodwa unikelela izwe ngithi yes why anikela ngendodana yakhe yini umsebenzi wendodana yakhe le ndodana eseyincishwa abanye manje yini umsebenzi wayo ke le nayi inikezele ezini le ndodana lapha ku 644 esekuthiwa incishwa abanye yini umsebenzi wayo ukuze kwenzeni ukuba yilowo nalowo let's say yilowo nalowo let's say for whosoever ukuze iloyo
naloyo owenzani okhethiwe no but onjani okholwa yiyo futhi umuntu kumele enzeni akholwe asikhulumeni bazalwane umuntu kumele enzeni nokusho kahle man akholwe yiyo umuntu kumele akholwe ubani kumele akholwe yiyo uwe yes umuntu kumele akholwe yiyo futhi unsindiso ingeyabani ingeyezwe lonke but umuntu ukhetha yena ukuthi angasindiswa ngani ngokuthi angakholwa yiyo ngoba uNkulunkulu uthande izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelwe yona ukube so that whosoever believe in him shall not do what but 17 ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo so indodana izele into yodwa ngomuslim akayithumelanga ukuba izokwenzani izokwalulela izwe so in other words i-intention kaNkulunkulu ngendodana beyokuthi abantu bebe njani bonke bebe njani asikhulumi bazalwane simzuzu bekuthi abantu bonke benzeni kakhisi bekuthi abantu bonke benzeni uzokhuluma wedwa uma ungaphendula bekuthi abantu bonke benzeni so uNkulunkulu lethi indodana ukuze abantu bonke benzeni ngani because for God did not send his son into the world to condemn the world so Tina if we are not bringing hope and say vele kunabanye vele man kuyafana kunabanye abangeke base basindiswe so sithi uNkulunkulu njani upartial uNkulunkulu njani ubias akithi ayisisho njalo then sithi uNkulunkulu indodana wayilethela labo nalabo beza elethwa kuyo but lana uthi angithumanga ngoba uNkulunkulu into emnandi mama Ndubu akusiye uJohn akhulumela indodana onkosi ngisiza akusiye uPaul la abhali epistile uJesu abovu mawufundela iBhayibheli leli powerful iKing James abubhalwe ngokubayithe ngokubovu lamagama because aphuma kwinkosi yamakhosi umlilo wamandla wonke uthi for God did not send his son into the world to condemn the world but ukuzokwenza ithunyelele ukuzokwenzani qhubeka lapha akathumelanga indodana yakhe ukuthi izokwenzani ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe akayithumelanga uyahlulele izwe but uyithumelele kwenzani kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo ukuba izwe lenzani lisindiswe ngayo yes qhubeka suku okholwa yiyo kahle osindiswayo onjani-ke okholwa yiyo njani futhi uthunyelwe ezweni ukuthi izwe lisindiswe ngayo then osindiswa ngayo wenzani nosukuqhubeka okholwa yiyo kahlulelwa futhi uma ungakholwa yiyo wenzani awahlulelwa mawukholwa yiyo angithi awahlulelwa mawungakholwa yiyo wenzani then umhlulela kanjani uNkulunkulu mawukuthi uwe owenza ukuthi ngingakholwa yiyo sorry umbuza ngithi ukuthi bathi kunabantu abangabasindiswa ngentando kaNkobe intando kaNkulunkulu bangasindiswa kunabantu abayosindiswa ngentando kaNkulunkulu then nangu uJesu uthi okholwa indodana uyowenzana ngeke zenzeni ahlulele ongakholwa indodana uyokwenzani usahlulelwa ngithi so imibuzo wami ukuthi ke Nkosi ungihlulela kanjani makuwo wenza ukuthi ngingakholwa indodana yakho uanthuthi ungihlulela kanjani ukuthi uwe wenza singakholwa indodana yakho because uwe then why kumele ngihlulela because mina benginesifiso but wena wenza kwaba nzima wathi cha ngeke ngivume wangangikhetha wena so then ukuhlulela then you see that this defeats the importance of his coming and it defeat lento ibulala ukubaleka kokubuya kwakhe ibulala nokubaleka kwane kwe-judgment because masiya kwi-judgment kuthiwa zavula incwadi ngithi then kuthiwa ongatholakalanga encwadini yokuphila wenzani walahlelwa ungilahlela kanjani kuwe owenza ukuthi ngingangeni kuyo so do you understand ukuthi ayenzi sense then uJesu uyasikhulumela ke la ukuthi for God did not send his son into the world to condemn the world the son is not here to condemn the world but to save the world through him verse number 18 uhambe kancane suka okholwa yiyo kahlulelwa okholwa yiyo njani kahlulelwa futhi kumele wenzeni ukuze ungahlulelwa ukholwe yiyo yes ongakholwa usahlulelwe futhi ohlulelwe onjani ongakholwa futhi indaba ikuphi la indaba isekukholweni ukuze uthola ukuphila okuphakathi kumele wenzeni
awugijime John chapter number 17 verse 3. Umthandazo kaJesu futhi lo. Sizafunda kuJohn, say the book of John. John chapter number 17 verse 3. Ukuphila okuphakade yilokho. Lalela sisake kahle. Nangu uJesu is painting a picture. Ukuphila okuphakade yilokho. Then nakho uyakubonisa ukuphila okuphakade ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa. Yes. Oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. So yini umsebenzi womuntu ofuna ukusindisa ukuthi bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo noKristu Jesu njani omthumile. So kusho ukuthini lokho ukuthi umuntu enzeni akholwe. Uyela back uyoqedela ke leya verse kulento kuloqedela uverse 18. Lokhu engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Phinda futhi uverse 18. Okholwa yiyo kahlulelwa. Ongakholwa usahlulelwe. Why ahlulelwe? Lokhu engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Futhi ubani othatha idecision yokuhlulelwa la? Uwe, because wenzeni awukholwanga indodana kaNkulunkulu. Akusiki ukuthi uNkulunkulu uplante ukuthi ngilethe. Now let's say nabo abantwana bami bayaminza emanzini. Ngifaka iskebe. Bayaminza emanzini angithi. Ngifaka iskebe ngisifakelana ukuthi babambelele kuso ukuthi bazore ngifaka into ukuthi babambelele ukuthi bazophuma. Ngingathuza ukuthi then lo angizoyifaka kuye then mawukuthi uyafa ngiblame ukuthi usibulele. Asixoxeni mazithi ngixoxa le group engane. Naku mamandubu akho ulendo uthina uakho unsika no imina ubani uanga basemanzini nangu uphethe ilento induku noma isifo usifaka emanzini uthuza nje wena ukufaka isifo ngala khona kuleni kunonsika kuphela laba abantu basidonsa isifo awusilethi kubona mabefu ngasho basibulele ubani obulelela abantu because bewunethuba lokwenzani but wangenzani so mawulethi nethu ilethele bonke ukuze bonke mabebamba kuye benzani but uma ke sewulethe bonke akhethe uakho yena athi mina angibambe next ngikwilisa kamnandi la then ubani osikhethele so uye umuntu onjani osehlulelwe. So then you see I'm trying to put it practical so that uzo understand that this is a future. They always get angry when I say this ngithi isifundiso samadimoni lesabasishoyo. Yeah, so enye inceke iphatheke kabi yathi ngiyayithanda indlela man of God oyichaza ngayo lento, but let us balance it because you are putting your own position. Allow us to put the position. Don't say this is the doctrine of the demons. Anything enevimbela abantu ethi abantu ngeke bazibasindiswe isifundiso sika Satan. Ubani umuntu ongafuna abantu basindiswe? uSathana. Then why sifuna ukwenza kube problem kaNkulunkulu? Then umuntu oinfiltrate ingqondo yakhe uSathana utenza abantu ukuthi babe nedoubt ukuthi basindiswe. Kufana nomuntu othi uJesu akabuyi ngine problem enkulu because iliphi ithemba olinikeza abantu. So that is why ke kumele siqhubeke senze i-doctrine of salvation. Then let us conclude. Gijima wezuko. Gijima nozuko kuye ku Genesis chapter number 2 verse 15 mntanami. Genesis 2 verse 15. uJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini. Hamba nozuko la njobe funa. Nangu uJehova uyamthatha uNkulunkulu isamfana wami. Sisebenze kancane. uNkulunkulu uyamthatha umuntu wambeka ensimini yase-Edeni. Uyambeka ensimini yase-Eden angithi. Yes. Umbekelana ukuba ayilime ayigcine. So nangu uNkulunkulu solutshela umuntu ukuthi nangu umuntu wena. Mina nguNkulunkulu. So uNkulunkulu uyamtshela ukuthi lima insimu bese uyigcina uyigada. Yes. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi. So njoba insimu ingakho uJehova unikeza umuntu umliyalela ngithi. Uthini umyalela kamnikeza wona? Ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho. So uNkulunkulu uthi uyayibona yonke imithi yensimu injani? Ungadla udle mfanami ngokuthanda kwakho ngithi ya. Kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi. Ususile uNkulunkulu umuthi wola nokwazi okuhle nokuphila egadini. Wenzeni?
but watshela umuntu ukuthi angenzeni. So i-choice kabani ukudla? Umuntu wadla ngithi. So ubani wadla? uNkulunkulu utheni? But umuntu wenzeni? So uNkulunkulu akazususa ini simshela izandla umuntu. Atshela umuntu izandla. uNkulunkulu akazususa ini umuntu ngithi. Usibhathi uzotshela umuntu ukuthi engenzini. So ngesikhathi ke besukele ngesikhathi uAdlam uEve ke elende bathi bathi wawubheka wawubona ukuthi muhle wayeselende ewudlulisela kulento kuAdam kwakubani wabona umuntu muhle because inyoka yesitheni and ulelo ufanele yini ukudliwa. So i-instruction kabani yenza ukuthi umuntu one ekaNkulunkulu yayithi yangenzini. So umuntu wazikhethela akusi uNkulunkulu wafoster umuntu utenzeni. So same nathi uNkulunkulu usexplainela ukuthi what is right and what is wrong and kunento ukuphila okuphakade ukuthola kanjani. So uNkulunkulu i-decision uyishiye nobani nomuntu. Asifundele nali verse lokugcina bese siye emakhaya. 1 Timothy chapter number 2 verse 3 to 6. Niyazi leli bese sivangela ke bazalwana le powerful kanjani. So 1 Timothy ukuqala isahluko sesibili verse 3 to 6. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni Niyazi leli verse sashisa ikhoda ngalo le khona pray. Because very relevant. Bheka kuhle kuyabongeka emehlweni kabani? kaNkulunkulu. Kubongeka kwabana amehlo ukuthi ngibhekele group engala. Kofi kubongeka kwabana amehlo. Kuhle kuyabongeka emehlweni. This is good. In King James and pleases God our Savior. Why? uNkulunkulu unjani enhlizweni yakhe? Funda nozu 4. Umsindisi wethu othanda ukuba bonke abantu basindiswe. uNkulunkulu uthanda ukuba bonke abantu. Yawona ngingakhuluma kahle ngizofala emakhaya. uNkulunkulu uthanda ukuba bonke abantu benzeni? basindiswe. Bonke abantu yini? Yes, yithi sonke. Ungubheka phela futhi nosuku bheka kuhle kuyabongeka. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu. Yes. Othanda ukuba abantu bonke basindiswe. uNkulunkulu uthanda sisifezeka. Ukuba abantu bonke benzeni? Basindiswe. uNkulunkulu akakhethi. Ngalazi ngokunelinye into lesasimthula akakhethi. Bala lamntu. So akakhethi ini? Uthanda ukuba bonke abantu benzeni? Basindiswe. Bese kwenzakalani? Bafinyelele ekulazini iqiniso. Then ke uyayiletha umpostoli uPaul iprovision ukuthi ke lento enhle nethandwa uNkulunkulu umsindisi wethu ukuthi abantu bonke basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Bafinyelela kanjani ke kulona? Funda lakulandela khona. Ngokuba munye uNkulunkulu. Yes. Munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Yes. Umuntu uKristu Jesu. Owenza. Owazinikela abe yinhlawulo yabo bonke. Wazinikela ukuthi inhlawulo yabo bonke ababani? Abantu. Bonke yabo Bonke. Wazinikela ukuthi abe inhlawulo yabo bonke. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ, who gave himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time. Go to 1 Timothy chapter number 4 verse 10. Ngokuba sikhandlekela lokho siyashikashikeka ngokuba sithembele kuNkulunkulu ophilayo ongumsindisi wabantu bonke. uNkulunkulu ophilayo umsindisi wabantu bonke. uNkulunkulu ophilayo umsindisi wabantu bonke. Phinda futhi nozuka. Ngokuba sikhandlekela lokho. uPaul ubhalela uTimothy. Angazi umuzwela ngizokukhomba. uPaul ubhalela uTimothy ngifuna uyizwe. Uthini nozuku uthi sikhandlekela lokho. Uthi yini lesikhandlekela ukukhandleka bazalwane siyashikashikeka siyakusebenza kanzima siyakhandleka kubhlungu. Yini lesikhandlekelayo uthi uPaul yini abayikhandlekelayo betshela uTimothy. Ngokuba sithembele kuNkulunkulu ophilayo
ophilayo ongumsindisi wabantu bonke. Uthi isizathu sethu ukuthi sithembele kuNkulunkulu ophilayo umsindisi wabantu bonke. Yes, qhubeka. Ikakhulu abakholwayo. Abantu bonke. Ay, yabona noma imizekelo kayikwala mo. Ongumsindisi wabantu Bonke. but ikakhulu baphi? Abakholwayo. But yena umsindisi Abantu bonke. but ikakhulu baphi? Abakholwayo. Singama ngenyawo zethu bazalwane. So namhlanje sizoma la. Then ngicela nihambe niyostudisha lezi ncwadi. Bese next week maybe mangivuke ngele side lekahle. Ngizobona ngiqhubeke no Romans chapter 9. Kebe mangivuke kahle. Sizobuyela back siyostudisha. Ngifuna ukuyigcilisa leyo. But bazalwane, ngizama the reason why ngifocuse kuJohn kangaka ukuthi gogo uJohn kukhuluma uJesu. Mawukhotha amazwi akhulunywa uJesu. Maningi next week sisazoqhubeka mamanduku. Siyayine le ndaba so that uzothi noma uphuma wena ulalele kuphela uhleke. Uthi bayekeni bahume ngesizulu ukuma gogo ne. Bakhuluma insumansumane imbudane but uJesu umsindisi wabantu ikakhulu laba kanjani. Beka kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu ofisa ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso ngoba umuntu umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uJesu oweza ukuthi abumnikelo wabantu bonke ungumsindisi wabantu bonke ikakhulu laba kanjani ngoba uNkulunkulu walithanda kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelwe ukuze loyo naloyo kholwa yiyo angabhubhi abe nokuphila okuphakade. Bese umpostoli uPaul kuRomans chapter number 10 athi bheka izwi liseduze nawe liseceleni emlomeni wakho athi ngomlomo uyavuma ukuthi uJesu uyinkosi athi ngenhliziyo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile athi lokho kungukusindisa ayikho into there is no complication.